Nalong ko'y trivia question guys ba kanang tinuod gid siya nga kuan kanang makabayot ang manok. Maayong adlaw guys. Maayong adlaw na tong tanan diha no. So karong adlaw lahi na sa natong tilawan. Makatilaw na sa ta. Makayo na po siguro taan ni og life is beautiful. Before anything else guys, mag-shout out sa gid ko sa akong higala. Thank you so much to Emmanuel Hagisan. Oh my gosh. You know what guys? Perfect na kini siya nga guy. Kabulo na mo luto, buutan. Lami pagid kaayo mo perform sa Zazetsa. Bitaw. Bitaw kani si Emmanuel Hagisan guys. Ako ni siyang kauban sa Mindanao Ultimate Mixed Martial Arts. Yes, I do Muay Thai before and then a little of mixed martial arts. Pero karon nag-stop sa gid ko. Pero malay na to sooner or later. Mubalag ra gyapon ko ana nga craft. Char. But anyway, for today's video guys, ang atong special guest karon kay si Wings on Wheels. So si Wings on Wheels guys, na siya tulo ka flavor no. Kung gid ning giayog memorize guys. Okay. This is orange glaze. Yan. And this is spicy Korean. And this is creamy garlic and cheese. Ayun. So, ato siyang tilawan. No? But before nato siya tilawan, guys, of course, dito sa ta magsugod sa atong sense of smell. Yan, humot. Bitaw. Nalong ko'y trivia question guys ba kanang tinuod gid siya nga kuan kanang makabayot ang manok. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Anyway. So yes, sugda na nato. And guys, for today's video, yes, nakadawat na sa tagayuda and welcome back to another rice cooker session with me. So yes, thank you so much. Yan. And nasa tayo black rice. Ayan. Okay, as you can see sa akong background, pagkani yung makita nga background, pasabot ana nara ko sa balay. Oh, di ba? So kung nako sa lain background, pasabot ana dili na ko na balay. So let's start. And ako nga person gid guys, ganahan gyud kong manok yun because of its protein content. Char. So let's start. Huh? Ano ka tong black rice? Shout out there to Aline Borja. Sa giniingon gani ko makatilaw tag lami. Life is so beautiful. Okay. Kano kinauman ta sa tong orange glaze. Dito na sa spicy Korean. Tara nato yan pagka-spicy. Ako ganahan gid ko gusto ko kanang spicy gyud. Kay hilig gyud halang gyud. Aside sa hot na kay ko. Charot. Yeah, gusto ko halang gyud. Like gusto ko nga spicy gyud. Wala pa na maap. Maap. A few moments later. Okay, halang na siya. Namaak na yung pagkahalang, no? Nanipa na yung pagkahalang, no? Pero guys, you know what? Kung gusto mo og super halang yun, you can request man kay Emmanuel. Pero I think, sakto nagiging siya nga kahalang for me. Thank you so much, Emmanuel. And now this time, aduga nga sa natube.
This time, guys, dito na sa atong lamig yang kahalang, guys. Oh my God. Thank you so much, Emmanuel, sa kahalang. Thank you so much. And this time, guys, proceed na sa atong creamy garlic and cheese. Ooh. So creamy. Kato yung ganahan gid kayo ug manakir, why not try it? I can say lamigid siya. Not because nga friends mi sa tag-iya, but lamigid siya. Mayabog yun yung rice cooker, guys. Don't worry, guys, makita ninyo sa caption na narito ang iyang Facebook page for your orders. Lord, salamat kayo sa ayuda. Salamat kayo sa mga wonderful friends. Salamat kayo, Lord, sa nindot nga pamana. Amen! By the way, guys, order mo sa iya, ha, free delivery. Yeah, I think free delivery. Ay, kung natay gamay nga charge lugar sa delivery, wala problema, wala mata naglisod. Emmanuel Hagisan, Wings on Wheels, salamat sa ayuda. Life is so beautiful. Nagahalamig yung halang. Hangtod sa sunod gayon, magkita-kita na tapuhon. Bye! Amping!